Nyuma ya Weru TV kumurika rugono rwa Wende Kinya mwana wa kuma ntura ya Gitune Abothogoshi Central uria utari na njira ya kuthongira sekondari kumania na kuma muci uria utikwiumba riu Kamashinani Foundation nimegwitikiriro kia mwana uyu Wende uria rai na max 860 kirekiriro gia KCPE na uria urikitie kuona barua ya cukuru ya ciare ya Pangani akathomithua gutikuribanwo mbi kwa miaka 4 ya sekondari. Makiari aciari ma mwana uyu ni matarite ikeno kiao maugite ni makenerete muno nontu wa kwebererwa murigo uyu omunene. Mutugikare atumenyithie. Nyane ti Pangani ngaos uteundi bangite ndine nya stress nyinge nyanguga igwitika stress ria ndi nacio na ndi uga ndende kuona otethio ndende gwirwa muno. Napata max 4 or 6 but mama yangu hawezi kunipeleka shule. Nimeitwa Pangani Girls. Ni migambo ya Rusi Karaka ina mwana wawe Wende Kinya mwana orora tongerete kirekirwe KCPE mwaka muthiru na max 860 ararari mwana wa mbere uratongerete kireana bare gicigo mbunge gia Central Imenti negorowe na muciari wawe bagishumiria werune ni barauge ni baremeri na ni bagitete werige robo gwita sekondari ireti ya Pangani indi nyume ya kiriro giki baingi batongira ni barakigerwe na wambere ni seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi uria gukurukira foundation ya Kamashinani aciajanire na kujukia mwana uju na bisa bobisi awe bagikinya mucijo kwa Wende ni baugite mwana uju bakamurira into bionde na kinya bakamurira bisi ya miankena ya skuru eweti. Mheshimiwa Kadhuri Murungi amwe na Kamashinani Foundation na ugere akathomithia kana gaka kuma form 1 monka form 4 na into bionde bia kana gaka kenda karungamiri Kamashinani Foundation kuma na Arua. Kamashinani Foundation irinenkera Wende full scholarship iketo mitujete na Arua kwejera baruga kenda Wende eta kuthithirwa shopping ya gwita school. So scholarship yawe tiri mitendi kiri school fees. Kiringi na muciari nyuma yawe kwa mukira utethio bo. Ndi kugaibwa kana ntobwa mwashimiwa ato muthuri Kadhuri Murungi ntobwa kuona ntobwa to matimu yawe ekejo na Mashinani gutegera ntoja batu bara bati uciumba nkauga buru nte uciumba jo tuko nkeringero thimu ndirariraga ntobwa mwashimiwa Kadhuri kwigwa nkowe gutendera matujara igirwe rukire kana ni utuko ijwa igirwe nteto eji na ibo kuona na Arua ripoti igukinya kire mwana uju Wende Kinya ethira teitha nkero cha woro kugana ndekiroto kyawe kigakinyanira. I'm very grateful because I would like to pursue my dream of becoming a doctor na najua kwa usaidizi wake I promise that I'll pursue my dream to the fullest. Owaja Kinya mubunge wekuru Karambuka Iremia na raigetwe kiriro kia mwana uju Wende uria Kinya wagukari na weru bakumuthomithia arade gukinya nja eje ethira mwana uju najukirwo ni seneta Kadhuri Murungi na akiaria murungamiri wa ritingo gyo bisine awe Joeri Murerwa ethira kigwata untu bombaru. So many people willing to help these children. They can achieve their goals to the fullest. La ira to Kinya ndene njeje tukwithira our friend Wende Kinya orende ona labo seneta wetu Kadhuri Murungi na ukaria gwi committee through his foundation na gwatwika komba kurungamira kana gaka wita na mbere na mathomo yako ukauga yu ni team wakera tukwendekera atongeria betu nkatho cha mwanya kiriro bisi u ya Kairemia na ofisi mweshimiwa wetu Karambuka Iremia nkaigwa ganya ntobo tuthingateria. I'm thankful to Honorable Karambuka Iremia. Asante hata kwa kuja kuniona nyumbani. Kuma gitone wandini ya Abothogoshi Central gicigo mbunge kia Central Imenti ngiripot rande tocia Weru rea kwa rieto ni Mutugi Kare.